Masapin Hetna Belap Kuki channel Thusoh LAHKHOM Yehozo se labon on nikupa tunong jang Vannoi Thusoh chum la chum ho ana bekhom kilowite Achisa ni ho somlani valu na Britain lenna C-17A Globemaster 3 mangcha Western Gamhon Ukraine gama dinga kitol Pakistan galmancha Pakistan gamsunga ko na Ukraine adinga anapu do jingnaw chunga New Delhi le London kika achisa phat sot piapat defense lama anaki kom tu no ho ahin to kha thizin aw minahi hichi thua chun India in hata konsan ahidano Britain anahet sa awin kimancha anahi avet li zingun asewin hi hichi thua hin Indian le Britain in lunglhai kiba alona anayuvin alangkhana Western gam adia Britain len nachun Iran le Afghan airspace so ho palwa achisa lamasa lama pana Pakistan gam sunga Rawalpindi Nurhan elbesa kon Pakistan khutsu galman cha ho chu nikho somlani wal Ukraine gam sunga anatha lut jing ova gala himan cha hi a hi giti alangkhana hi chi chungchang thua hin Russia in Pakistan daw na alunglhai lo na vet sa na diplomatic measure achil ha peding ovin kigut na anayuve akiti na hi aji chu Pakistan Army Chief General Qamal Javed Bajwa in achisa phana Britain anagavil jing na chunga Pakistan government in tutwa hi atha bele phungta kaif apan pina vet sa nadana omzia Russia in Pakistan chunga hi pilam dola hin bolding ham ti hi het thei a hi chatnai po na hi Pakistan hin tu twa hi Ukraine T-80 tanks zathumla somni wal ho hi asipai tevin aman jingnaw bana lama salanga pana chu Pakistan gamkon billionaire Muhammad Johar gitipan Ukraine Air Force 10 Russia te dawna amanding ova fighter ni zen ta zong ana chu opi a hi China le Taiwan kika kito mona hong sana kido khate ding din mona omjing hlon to hlonin China ten grey warfare mangsa a Taiwan gamsunga drone ho alhalut jingu to hlonin tu tha chun Taiwan sipai ten frontline a pansahon anti drone mancha aman pan ta ovin thulu no minahi hichi thu to kimat chun achi sa September ni sim khat ni khwa chun Taiwan sipai ten kinman tui kulmuna drone kapla na zong ananay uve agiti. Hichi thilsu hi achi sa ni khohoa. Kinman tui kulmuna Chinese drone warning sut anabol uva anong len zo jing uva zong athabia len lut na ni veizen anay utol hana anakapla apano ahi agiti. Kinman tui kulmuna pansa Defense Command panasayna tuka sungzinga zong hi Chinese military aircraft li sule kung len nga vel hi Taiwan ten avet li jing ovin asiw na hi. Aki ka o kivat li ito na hi hadia achisa ni Khwa United States President Joe Bidenin. Tuta Taiwan military adinga dangka 1.1 billion value na military deal na ipikit dinga put na anay kito na China ako na chalo na hi khawutse kinahi agiti. United States President Donald Trump into Litwa US President Joe Biden hi enemy of the state tisu nampi melma hi anati na hi hichi thu hi Pennsylvania muna really achina wa anasaido hi Donald Trump in mipi asang masanga ngaidan asaina tu tha apin hi achi salasunga FBI hon gi na het sa na imazong umlova achen na Florida khupia ainmon rate anabolo August ha zawa pa na aholim na masapin na hinalaizin ahi. Really panla asapolter tampi masanga amana saybe na hichi FBI te chalo na hi tudi ticho justice alhema ki mansa na ahi anati na hi hichi chalo na hin
tua vai hom te chunga hi kho chia ale thu na hungom thei a hi anati be na hi achi sa Philadelphia muna Joe Biden in Trump vai hom na Republican Party le anung zui ho hi extremist ti chu humhal ta a hi win khunung American khunung hompi dinga tiza num ta a hi ve tia anasei don bot na in Donald Trump in Joe Biden to say do chu kimuda na chung nung pin American President ana umzo sila a hitabang say do khanai lo amabo a hinalaize anati na hi Joe Biden chu enemy of the state a hi anati na hi Donald Trump in asabi na Joe Biden hi nampi dinga mielma a hi anung zui zo si zong nampi mielma a hin sule nang honjong na he no a hi nampi mielma chu Joe Biden a hin a kim vel a vela ama haile thunun ho zo si hichi khuchi volunteer atil to lo a hi anati na hi Trump in Pennsylvania avil na hi Republican bloc hon Hetna khota adea Trump in mun anabulu na wa agiselgo documentam pi amai da uto lhona mailama legal prisal sangta atu diu to lhona hichi kal se na hi ananei hi akiti India gamsunga dinga businessman sumkolve tycoon chule former Tata Sons chairman hi serious mystery chu gari to sin in Maharashtra state sunga ahin kho na beita na hi ama hi Tata Sons chairman na agup vei chan na anahin achi sa October kumsang ni somlugup kuma chu ato na muna kon haisa anahi hinla December kumsang ni somnani kuma Ratan Tata in chairman ahina ko na retail ahi pa na chairman hina chu anala zom kin hi Thusoh hina seidung zuin hichi to sit na hi Mumbai Khopia Ahmedabad National Highway muna anasu ahin ataw na gari hin lamlin kani ki khan na mun laita divider munta chu anaphu hi kiti police akon thulut dung zuin serious mystery chu Ahmedabad akon Mumbai azot lai nilha lam nidan thumle minute som lenga vela to sit na chu anatu ahin ataw khompite ni driver pa pannan anamachang ovin apet penin Gujarat muna hospitala pulu na hitave atin hi Vannoi khanto masal nalam matu kumsang ni somnilani kumsunga dingin Saudi Arabia gamin Vannoi khanto machal na amachal pena ki he Asian giant tiazong ki he China chule India South Korea chule adang lumlam gamkai zo si a kho khelin asang pin le amachal pin hitave atirahi thulunin asaibena tuletwa Saudi Arabia gross domestic product ti chu GDP 7.5% lungzo dingin awmin hi ati hitabong machal na hi decade khat ti chu kumsom sunga dinga amasapin na hinalaizin na hi hichi machal na hi tanglova achi zomle Vannoya gamkhan to machal na het theina economic growth chart gam khang to loi somni kimin pha na a achung nungpin hidingo chu a hitai thulut chuna saibena isilengam GDP hi kim lowa solina 5% kumsang ni somni le thumchan lungzo dingo a hi ati na hi tulitu din muna Saudi Arabia hitia machal theina hi tu din muna Vannoya thauman akal jing na chunga investment aha bol ji o hi akiti chule thaulam pang hilo sumkol ve na lam chom choma jong ki khelna reforms achi piwa sumkol ve ki pan hodinga jong bailam ta a asim do to lona hi chi Saudi lengam long term khantona dinga phat chomna ahin hlut thei a hi adia Vision 2030 tia ahin chi pio lol hin na khat jong chu a hi akiti China 10 zero covid policy ahin chi pijing naw chunga authorities 1 2000 chengdu
hlang hlumlam khupia mi pi million somni lekhat ho chu lockdown anapun khum ki tawina hi chi thu hi achi sa pha no covid net na zia mi som leko lam mat do hi ki tol hona hi chi lockdown hi achi la pi ki no hi agiti chengdu muna supermarket na mi pi hon ne ding cha ding chowa aki thop jingo chu social media huwa na thang la jing e tin thulut chun asai be na hi aji chu hi chi lockdown umding het sa hiu tol hona kipat masang nidan gup sunga nele cha ding channa dinga ki chu tho jingo hi agiti achi sa Thursday ni khwa mi zakhat le somngale sagi nat nanai he do be a hi kino tol hona authority swa kona in monami pi ki khuma koima ki pi phat sunga pot do loadinga het sa an hiu a hin tu le to hi Vannoi gamlen anu kha apin zero covid policy chi pi China bo a hin chunga mi pi apheng changa test pol na le quarantine sauta ta umsa achi pi na layo chu a hi alangkhana mihim sanga sim chen na mega city munhwa hitia zero covid policy China in a chipi hi World Health Organization in adaisa launaw ana phone do jing saw jong a hi akiti Thusoh panapa na sinasan nga hazaw si asung si wa agi panaw kahit pa uwi Thusoh thai mukit ka ovin mabuanon mang palet si bay